Videli smo premijerni spot, od čuda od tehničke tehnologije, a evo šta poručuju naši domaćini, profesionalci, koji kažu da Ajmoštad, sve što ste danas videli, sve što ste danas čuli, sa zadovoljstvom i elanom poslovnim pozivaju vas da dođe kod vas na vaše imanje, na našu farmu, na vaš veliki posed, gde možete da probate svaki od tih proizvoda, da se uverite koliko su oni ergonomski prihvatljivi, koliko su ekonomični, ekološki, dakle gde vidite se da u komunikaciji sa našim divnim domaćinima porazgovarate o tome da sve što ste videli i ispred ove hale, a i ono što sledi, probate lično i uverite se kako je to zadovoljstvo koristiti med Deutz Fahr. Deutz Fahr, nakon 120 godina postojanja grupacije, ove godine predstavlja najveći i najsnažniji Deutz Fahr serijski proizveden traktor, dakle model serije 9, snage od 290, 310 i 340 konjskih snaga. Ističu se, dakle da ponovimo, ti traktori se ističu dizajnom, tehničkim inovacijama, snagom i produktivnošću. Novi modeli nude izuzetne performanse u radu sa velikim priključnim mašinama uz neverovatnu ekonomičnost i pouzdanost. Deutz Fahr Tire 4 Final šestocilindrični motori su poslednja reč tehnike koji iz zapremine od 7,8 litara daju do 340 konjskih snaga u modelu 9340 TTV. Ovim motorom napravljen je još veći iskorak u pogledu povećanja performansi motora i ekonomičnosti potrošnje goriva. Bez stepena Teramatic transmisija zadovoljit će i najzahtevnije korisnike. Svaka aplikacija može imati tačno zadatu brzinu, nezavisno od opterećenja motora i željene snage. Ova transmisija kombinuje efektivnost mehaničkih komponenti uz komfort hidrostatskog sistema. Efikasna i pouzdana transmisija u kombinaciji sa moćnim motorom postiže sve brzine kretanja od 0 do 60 km/h pri samo 1780 obrtaja po minutu. Podizne poluge koje podižu 12.000 kg sposobne su da ponesu i najteža oruđa. Moćni hidraulički sistem sa do 9 pari hidrauličkih utičnica sa kontrolom protoka i podešavanjem vremena zadovoljit će i najzahtevnije korisnike. Maxi Vision 2 kabina nudi pun komfort i neverovatnu ergonomiju jer sedenje u njoj prija telu, pa je rad sa ovim traktorom pravo zadovoljstvo. Pregledni i veliki touchscreen ekran u tom traktoru, o kome sada govorimo, nudi lako i jednostavno podešavanje svih parametara rada. Ovaj Deutz Fahr serija 9 12 tona težak traktor pravi je izbor za svakog farmera kome su učinak, efikasnost i ekonomičnost na prvom mestu. Budi prvi, upoznaj Deutz Fahr 9340 TTV. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, dame i gospodo, dragi poslovni partneri, budite ljubazni da ustanemo.
u septembru u Frankfurtu. Ovaj put, po prvi put, globalna kompanija Deutz Fahr sa svojim strateškim partnerom Agrostat po prvi put sada, a posle velikog sajma Agritehnika Hanover u ovom delu Evrope imamo čast da vidimo taj novi proizvod na radost svih koji ga koriste. I sada ćemo da kažemo, dame i gospodo, Deutz Fahr Agrostat presents